Okurwo mu Rushima abikiriza bashaka kukuuma ekitinisa ky'amaka gaabo n'okuhaana ekitinisa. Ebi byabagambirwa omu kujaguza ekiro ky'amataagi n'okutaasya abanyinamaka omu kibiina kya Mothers Union aha kanisa ya St. Mark Rukondo Church of Uganda omuri Kitagata Archdiaconal Rushima District. Kubatahibwa no kugendera aha babegesa ku Mothers Union okorobera abashija bitu owabireho omunyeshenjero kazi ahabwa district ya Shema Jacqueline Rwabukurukuru owabari omugenyi mukuru yashaba bikiriza kwebembeza rukundo mu maka gaabo n'okukora n'amaani ahabwa nyensya nungi y'emuhondano myingi nk'aba Uganda Human Rights twakira emishango myingi ya domestic violence oshange muhondano mu makoko myingi munonga nimbaterera umuranga abantu mwe mukundane karukunde je yitwashomeswe rizoba yaguma mu mutuma yitu kundo mushija wawe muhereze kitinisa. Omugandi abakunde no mu burisa bwa St. Stephen Nyakatete Church of Uganda Katenga omuri Mitoma bayehanangirizibwa kukuuma ebihama by'amaka. Byagambirwa aha kujaguza ekiro kya Mothers Union aha burisa bwa St. Stephen Nyakatete Church of Uganda Katenga Mitoma. Heine abayakira mu kibiina kya Mothers Union kandi bashaka kukuuma ekitinisa ky'amaka gaabo. Ekigendererwa ky'ekireki kyo kuzaguza Mary's Day na munonga no kumisa omukindo gw'abakazi kandi kyanshemeza twataasya abakazi erizooba twabatasya omu Mothers Union kandi twabashaba mu byo kureberaho omu maka ganyu kandi kureba ngo amaka gabanye n'amaka narishi amaka g'abakristayo gayombekwa musinje gurukusimisa izina rya Ruhanga. Gakushakira Onesmus Ndyanabo na Ben Muhozi.